Om Swastiastu. Om Awigenamastu Namasidam. Rahajang semeng alit-alit. Punapi gatra alit-alit ring rahina dimangkin. Dumugi alit-alit sareng keluarga makesami kena rahayu nggih. Alit-alit sani banget tresna sieun ibu guru. Rahinane mangkin malih melajah sareng ibu guru ring pepelajahan basa Bali. Pepelajahan basa Bali ring rahinane mangkin malih mewali ring tema peristiwa alam. Alit-alit mekejang sani wenten ring gumine puniki wantah pekarden ide Sang Hyang Widiwasa. Irage ajak mekejang patut setato eling nyago lan ngelestarian napi sani wenten ring gumine puniki nggih. Inggih alit-alit sane mangkin urat tiang gambar puniki laut wacen lengkare anut gambar. Di Indonesia wenten masan endang lan masan ujan. Nika artine di Indonesia ada musim kemarau dan musim hujan. Masan hujan tanah tebing liu embed. Nah, nika artine musim hujan biasanya tanah tebing itu banyak yang longsor, nih. Masan endang tanahnya tuh mekejang pada engkang. Artinya musim kemarau tanah kering banyak yang pecah-pecah ya. Nah, itu biasanya terjadi ya musim kemarau tanah kering dan pecah-pecah. Lanturan malih punyan kayu layu patut siam. Nih, pohon-pohon layu harus disiram. Layangan mekeber ampehang angin. Layang-layang nike terbang ya anak-anak ditiup angin nggih. Gulem nyiriang lakar hujan. Nah, nike artine mendung ciri-ciri akan turun hujan. Tanahe megejeran karena ada gunung meletus. Ya, tanah itu bergetar ya karena ada gunung meletus. Lanturan malih ya. Punyan kayune pungkat ampehang angin. Ya, pohon itu tumbang karena tertiup angin ya. Biasanya kalau ada angin yang bertiup kencang itu pohon banyak yang tumbang. Hujan bales got sampet ngeranayang blabar. Ini artinya kalau hujannya deras, saluran air tersumbat itu menyebabkan terjadi banjir. Nih, makin lanturan. Kata dongkang demen nuju masan hujan. Mending alit-alit kata dongkang. Nah, kata itu suka saat musim hujan ya. Alit-alit uning gendengan kata dongkang. Miring sarang-sarang megendeng ya. Bulan hujan bales ngegudugan, bulan
Inggih alit-alit mangkin tegarang nyawa buku LKS Basa Bali ring kaca 3-6. Sekarang anak-anak coba kerjakanlah buku LKS Basa Bali pada halaman 36. Sedurung alit-alit nyawa buku LKS ring kaca 3-6, alit-alit mangkin pirengang ibu guru ngewacen wacana. Sebelum anak-anak mengerjakan pada halaman 36, sekarang anak-anak dengarkan wacana yang akan ibu guru bacakan. Liburan ke pantai. Dina redite murede libur. Komang adi setate bangun semengan. Nulungin rerame megarapan. Sorene komang adi melali ke pantai. Pantai mulo ramai anake melali. Sambil mebaleh matan ai engseb. Matan aine engseb bedauh. Matan ai engseb kau rahang sunset. Demen pesan kenehne komang adi. Ini alit-alit mungkin ibu guru terjemahin nggih. Liburan ke pantai. Dina redite muride libur. Artinya hari Minggu murid-murid libur. Komang adi setate bangun semengan. Komang adi selalu bangun pagi. Nulungin rerame megarapan. Membantu orang tua bekerja. Sorene komang adi melali ke pantai. Nah, pada sore hari komang adi liburan ke pantai. Pantai mulo rame anake melali. Nah, di pantai itu memang ramai ya, orang-orang berlibur. Sambil mebaleh matan ai engseb, ya, sambil melihat matahari tenggelam. Matan aine engseb bedauh. Matahari itu terbenam di sebelah barat. Nih, matahari yang terbenam itu biasanya disebut dengan sunset. Demen pesan kenehne komang adi. Nah, ini artinya senang sekali ya komang adi. Ini alit-alit mungkin jawab utawi sautin petakon ane ada betene nggih. Ini alit-alit tunas ibu guru majeng ring alit-alit maka sami mangde setata eling rastiti bakti majeng ring ide Sang Hyang Widiwasa. Setata inget nyaga kebersihan, setata sebakti majeng ring rerame nggih. Mungkin sinap ibu guru untuk para mesanti. Om Santi, 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 Om.